twaze tuvuga ku munsi w'ejo ibijyanye n'ifungurwa ry'agateganyo ku mwanzuro wari wafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro Paul Rusesabagina ko akomeza gufungwa rero iminsi igera kuri 30. Hanyuma rero Paul Rusesabagina rero uri mu maboko y'inzego z'umutekano hakurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo iby'iterabwoba, akaba yarahishiye ko yatunguwe no kwibona mu Rwanda mu gihe muri gahunda harimo ko yerekeje mu Burundi mu bikorwa byo kuganira n'amadini atandukanye. Paul Rusesabagina yeretswe itangazamakuru ku itariki ya 31 Kanama 2020 iri bisobanura ko yataye muri yombi yarafatiwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali Kanombe, ndetse ko yageze mu Rwanda ku bushake bwe. Ifatwa rye ryakuruye impaka ku isi hose, bamwe bavuga ko rero yashimuswe, abandi ko indege yari arimo yayobejwe akisanga i Kigali. Ngo hari amakuru avuga ko kandi ku itariki 27 Kanama 2020 Rusesabagina yageze i Dubai saa 1:10 z'ijoro. Muri iryo joro rero ahagana saa 7 z'urukerera ngo yavuye ku kibuga cy'indege Al Maktoum i Dubai ari mu ndege bwite yo mu bwoko bwa Bombardier Challenger 605 isosiyete yitwa Gainjet yamugejeje i Kigali mu rukerera rwo kwa gatanu. Mu kiganiro cyihariye yagiranye na New York Times, uyu mugabo w'imyaka 66 yavuze ko yafashe indege atekereza ko agiye mu Burundi. Iki kiganiro yagitanze ku wa 4 w'icyumweru muri sitasiyo ya polisi ya Remera aho yari afungiwe. Yari kumwe rero n'abunganizi be barimo Maître Nyambo Emerine na Maître Rugaza David. Ni ikiganiro yavuze ko yatanze ku bushake bwe nta muntu umuhatiye. Icyo kiganiro cyakorewe mu cyumba Rusesabagina afungiwemo. Inkuru ivuga ko rero ngo cyari kirimo isuku, kirimo uburiri butwikirije inzitiramibu. Ati uyu mugabo rero ngo yari yambaye ipantaro ya kaki, ikote, inkweto n'isaha ku kuboko iri mu ibara rya zahabu. Rusesabagina rero yabariye umunyamakuru inkuru y'uburyo yageze mu Rwanda avuye ku kibuga cy'indege Dubai, gusa ngo ni inkuru igiteye amatsiko menshi cyane. Yavuze ko yaketse ko indege bwite yinjiwemo ari Dubai yerekeje mu Burundi mu mujyi wa Bujumbura, aho yari afite gahunda yo kuganira n'amadini atandukanye ku butumire bw'umupasiteri waho. Aho kwisanga i Burundi ngo yasohotse mu ndege ku itariki 29 Kanama asanga rero akikijwe n'abasirikare b'u Rwanda. Niko kumenya ko rero aho atari Burundi ahubwo ari mu gihugu cy'igituranyi u Rwanda, aho yaherukaga mu myaka 16 ishize. Ibintu ngo nawe rero byamutunguye. Yabajijwe uko yumvise ameze nyuma yo kwisanga mu Rwanda, Rusesabagina yarabasubije ati nawe ibaze uko wakumva umeze wisanze ahantu udakwiriye kuba uri. Akaba ari igisubizo cya Paul Rusesabagina. Perezida Kagame yaraherutse kandi gutangaza ko Rusesabagina ariyo wizanye mu Rwanda ku bushake, ndetse ko bisa n'umuntu wibeshye nimero ahamagaye. Ati ushobora kwizana ubishaka uzi n'icyo ukora icyo ari cyo, ushobora no kwizana wabeshwe ukisanga hano, ariko uwanababwira n'abantu ko ari we wanizanye, ubwo urubanza rwaba ruri hehe? Rwaba ruri kuri nde? Komeje agira ati byabaye nko guhamagara nimero ya telefone ukaza gusanga wibeshye nimero uhamagaye, kandi inzego zabigizemo uruhare zambwiye ko nta nenge yabayemo. Rusesabagina rero waherutse kugera imbere y'urukiko amenyeshwa ibyaha 13 akekwaho, ndetse kuri wa 4 urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwanzuye ko afungwa muri gereza iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje. Umwanzuro yahise ajurira ako kanya. Yabwiye New York Times ko ari umwere ku byaha byose ashinjwa. Umunsi wa mbere w'iburanisha rye akaba yari yabwiye urukiko ko yicuza ibikorwa byakozwe na FRN yari ayoboye byo kwica abaturage mu turere twa Nyaruguru, ndetse ko yabisabye imbabazi abagizweho ingaruka nabyo n'igihugu muri rusange. Hari hashize rero iminsi umuryango we utangaje ko utemera abanyamategeko batoranyijwe n'uyu mugabo w'imyaka 66 kuko ngo babogamiye ku ruhande rw'u Rwanda, ugena rero abandi 7 barimo umunyarwanda umwe nk'abagomba kumwunganira. Rusesabagina yavuze ko ari we wihitiyemo abamwunganira kandi ko anezerewe kuba akorana nabo. Yagize ati ninjye watoranyije abanyunganira kandi nishimiye kuba mbafite, gusa umuryango wanjye ntabwo wabimenyesheje. Yavuze ko nubwo afunzwe afite ikibazo cy'uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso, ariko ko inzego z'u Rwanda zimworohereza rero buri gihe abaganga abo kumwitaho. Yagize ati abantu benshi cyane baraza bakamvugisha, banasukura icyumba cyanjye, bampa ibiryo, ni abantu beza, ikintu cyose rero kimeze neza kugeza uyu munsi wa none. Muri iki kiganiro ntigeze rero asobanura uko byagenze ari Dubai nuko yisanze i Kigali,
gusa yavuze ko ibyabaye byose yari yananiwe. Yagize ati natwawe ahantu ntabwo nibuka ngo nihe, nari naniwe, amaguru mu maso ntabwo nabonaga ikintu icyo ari cyo cyose, ntabwo nari nzi aho ndi. Abajijwe rero niba yari yigeze ahatwa ibibazo yavuze ko bitabayeho. Ati mu by'ukuri nta byabayeho, nta muntu wigeze umpata ibibazo. Akaba rero ibi ari bimwe mu bikubiye mu kiganiro Paul Rusesabagina yagiranye n'ikinyamakuru New York Times cyandikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rusesabagina rero akaba yarageze imbere y'urukiko amenyeshwa ibyaha 13 akekwaho, ndetse kandi urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwanzuye ko afungwa muri gereza iminsi 30 y'agateganyo mu gihe n'undi iperereza rigikomeje, ndetse kandi mu gihe gitegerejwe no gutangira kuburana mu mizi. Ibi byaha rero 13 ashinjwa harimo kurema umutwe w'ingabo utemewe, gutera inkunga iterabwoba ku nyungu za politike, gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, gutanga amabwiriza mu gikorwa cy'iterabwoba, kuba mu mutwe w'iterabwoba, kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba, ubufatanyacyaha mu bwicanyi buturutse ku bushake, ubufatanyacyaha mu gufata umuntu ho ingwate, ubufatanyacyaha mu kwiba hakoreshejwe intwaro, ubufatanyacyaha ku gutwikira undi inyubako, ubufatanyacyaha ku gukubita cyangwa se gukomeretsa, ubufatanyacyaha ku gushyira abana mu mirwano cyangwa se gukora ibya gisirikare. Akaba rero ari byo byaha Paul Rusesabagina ashinjwa. Ubushinjacyaha rero bukaba bwaragiye kenshi cyane busobanura ko Paul Rusesabagina rero yavuze ko rero ibi byaha atagiye abifata abikora, ariko mu by'ukuri yagiye abikora, ndetse kandi yagiye agira ubufatanye n'abariya bagize uruhare mu bitero byabaye i Nyabimata mu karere ka Nyaruguru ndetse n'akarere ka Nyamagabe. Muri uru rubanza rwa Paul Rusesabagina rero akaba hitezwemo byibuze ibintu bigera kuri 3 nk'uko abasesenguzi mu bijyanye na politike bakomeza kugenda babivuga. Uyu mugabo w'imyaka 66, umugabo ukuze kandi ufite umuryango wakomokaho. Ibi rero inzobere mu by'amategeko zikaba zishimangira ko byanze bikunze bizatuma agenda ashaka uko yatinza urubanza rwe, bityo rukaba rwazamara igihe kirekire, cyane ko azi ko ibyaha burana n'ubundi rwihuse bikamuhama yakatirwa igihano kiremereye cyane. Impamvu ya mbere kandi ikomeye yatuma Paul Rusesabagina atinza urubanza ijyanye no kuba yifuza gupfa yitwa umwere, bikazarinda rero byinshi cyane umuryango we mu gihe kizaza. Mu gihe rero yaramuka akomeje gutinza urubanza rwe akazagera ubwo apfa kubera izabukuru, yaba apfuye ari umwere, kuko rero utarahamwa n'icyaha wese yitwa umwere. Ibi rero byatuma umuryango we utazagira ingaruka cyane uhura nazo zo kwishyuzwa imitungo ishobora gucibwa uyu mukambwe, kuko nyine yaba apfuye nta cyaha kiramuhama. Ikindi gikomeye, nta gisebo cyazigera kibajyaho kuko nta rukiko rwaba rero rwaramuhamije icyaha. Indi mpamvu ya kabiri yazatuma Paul Rusesabagina atinza urubanza akaba rero yararushya ubutabera, ishingiye ku kuba rero byamufasha rero guca intege abatangabuhamya bamwe na bamwe rero bazagenda rero batumizwa mu rukiko, urubanza rugahora rusubikwa, bityo rero bakazageraho bakananirwa, bakabona ko rero bikomeza rero kubarushya cyane kwiruka ku byo gutanga ubuhamya bamushinja kubura rero bimwe mu bimenyetso bimushinja byamufasha rero kuba hari ibyaha rero bitamuhama, akaba rero yaba umwere cyangwa se ibyaha bimuhama bikaba byagabanuka. Ikindi rero umutekano uzakomeza rero gukazwa mu rubanza rwa Paul Rusesabagina. Ushobora rero kuba rero warabonye ko Rusesabagina rero yageraga mu rukiko bwa mbere, inzego zishinzwe umutekano zari zicunze umutekano mu buryo bukomeye, ndetse hanafatwa ingamba zo kubuza abatarasuzumwa coronavirusi ndetse n'abanyamakuru barimo ko batagera ahabereye iburanisha. Impuguke mu by'amategeko zivuga ko ibyaha Rusesabagina ashinjwa bishingiye ku iterabwoba ndetse no kurema imitwe y'abagizi ba nabi bitwaje intwaro, bigomba rero gutuma rero n'igihugu kimufata nk'umuntu kigomba rero gucunga ngo ataba yatoroka cyangwa se akagira abagizi ba nabi bakoranaga nawe babimufashamo. Abashinzwe n'umutekano kandi bakaba bagomba no kumucunga ku buryo rero ntacyo yaba, kuko hari benshi rero banyotewe no kubona ubutabera cyane, abiciwe abo ndetse ababo bigizwemo uruhare na Paul Rusesabagina. Indi mpamvu rero gatatu, hari abandi bantu rero bazakurikiranwa bitewe n'urubanza rwa Paul Rusesabagina. Bwa mbere,
Imbere y'urukiko Paul Rusesabagina yemeje ko yateye inkunga y'amayero 20,000 no kuba arenga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda umutwe wa gisirikare wa FRN urwanya leta y'u Rwanda, gusa yanze kwiregura ku birego byose 13 ashinjwa, asaba rero kwemererwa rero kugenda yiregura kuri buri kimwe ukwacyo. Buri cyaha uko azagenda rero akireguraho bizatanga amakuru ku bandi bantu barimo abo yahaga ayo mafaranga, bikorwa yakoreshwaga, inzira zose yanyuragamo n'ibindi